Hari ikibazo kimwe gikomeye abagore benshi birengagiza kandi gishobora kubatwara ubuzima. Buri munsi hari abagore bahura n'ikimenyetso gito ariko bakakirengagiza. Kuva amaraso igihe bitari ngombwa, ububabare budasanzwe, cyangwa se kugira impinduka mu mubiri wabo. Bamwe bibwira ko ari ibintu bisanzwe, ariko rimwe na rimwe bishobora kuba ari ubutumwa umubiri uri kugutanga. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu hano kuri News. Turabashimira kubw'umwanya mwaduhaye. Turabasaba gukora subscribe ku batarayikora, mugakora like na comment, mugasangiza n'abandi iki kiganiro, mukabafasha kumenya amakuru y'ubuzima. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bimenyetso 7 bya kanseri y'inkondo y'umura buri mugore wese agomba kumenya. Turabutse ko iki kiganiro kitareba umudamu gusa, buri umwe wese ugize umuryango iki kiganiro kiramureba, kuko nyuma yo kucyumva ushobora kugira uruhare mu kugira inama inshuti yawe cyangwa se uwo mwubakanye. Kanseri y'inkondo y'umura ni imwe mu ndwara zishobora kwirindwa cyangwa zikavurwa iyo zimenyekanye hakiri kare. Ikintu giteye ubwoba si uko ibaho gusa, ahubwo nuko ishobora kumara igihe kinini itaragaragaza ibimenyetso bikomeye. Gusa amakuru meza nuko iyo umenye ibimenyetso byo kwitondera ukipimisha ku gihe, ushobora gufata ingamba zo kurinda ubuzima bwawe. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu bikurikira: kanseri y'inkondo y'umura icyo ari cyo, impamvu ziyitera, ibimenyetso 7 byo kwitondera, uburyo bwo kuyirinda, n'icyo wakora ubonye ibimenyetso. Reka dutangire dusobanura inkondo y'umura. Inkondo y'umura ni igice cyo hasi cya nyababyeyi gihuza nyababyeyi n'igitsina cy'umugore. Kanseri y'inkondo y'umura ibaho iyo uturemangingo two muri icyo gice twatangiye gukura bidasanzwe, tugatangira kugwira tutagenzurwa. Iyo bitavuwe bishobora gukwira no mu bindi bice by'umubiri. Umuntu ashobora kumara imyaka myinshi afite impinduka ku nkondo y'umura ataragaragaza ibimenyetso. Niyo mpamvu kwipimisha kwa muganga ari ingenzi cyane. Ni iki gitera kanseri y'inkondo y'umura? Impamvu nyamukuru yitera ni ukwandura ubwoko bumwe bwa virusi ya HPV. Iyi virusi ikwirakwira cyane cyane binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Abantu benshi bandura iyi virusi, ariko benshi muri bo umubiri urayirwanya ubwawo ukayikuraho. Gusa nubwo biruko ku bantu bamwe, iyi virusi ishobora kuguma mu mubiri imyaka myinshi itagira impinduka zishobora kuvamo kanseri. Hari ibindi bintu byongera ibyago byo kwirwara: kunywa itabi, kuba ubudahangarwa bw'umubiri wawe bwaragabanutse, kuba udashobora kujya kwipimisha ngo umenye ko umubiri wawe uhagaze, gutangira gukora imibonano mpuzabitsina hakiri kare. Ibimenyetso 7 bishobora kukuburira bikakwibutsa kujya kwa muganga kwipimisha. Icya mbere, kuva amaraso hagati y'imihango. Niba ubonye amaraso kandi igihe cy'imihango kitarageza, ntukabyirengagize. Icya kabiri, kuva amaraso nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Iki ni kimwe mu bimenyetso bikunze kugaragara ku bantu benshi bikeneye kwisuzumisha. Icya gatatu, kuva amaraso nyuma yo gucura. Umugore wamaze gucura ntagomba kongera kuva amaraso. Iyo biramutse bibayeho, ugomba guhita ujya kwa muganga. Icya kane, kugira ururenda rudasanzwe. Ururenda rwinshi rufite impumuro idasanzwe cyangwa ruvanze n'amaraso rushobora kuba ikimenyetso cy'ikibazo. Icya gatanu, kubabara mu kiziba cy'inda. Niba ufite ububabare budashira cyangwa buhora bugaruka, ukwiye kujya kwisuzumisha. Icya gatandatu, kubabara mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi bishobora guterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko na kanseri y'inkondo y'umura ishobora kuba imwe muri izo mpamvu. Icya karindwi, gucika intege no kugabanuka ibiro. Mu gihe iyi ndwara igeze kure, umuntu ashobora kunanirwa cyane, agatangira kubura ubushake bwo kurya no kugabanuka kw'ibiro. Gusa icyo ukwiye kumenya muri ibi, nimba ufite kimwe muri ibi bimenyetso, ntibivuze 100% ko ufite kanseri. Hari n'izindi ndwara zishobora kubitera, ariko ni impamvu ishobora gutuma ujya kwisuzumisha kwa muganga. Tugiye kureba ukuntu kanseri y'inkondo y'umura wayirinda. Icyambere, kwikingiza urukingo rwa HPV.
Turabibutsa ko uru rukingo ari rwo mubona buri gihe bakingira rwa kanseri y'inkondo y'umura. Kwikingiza ni bumwe mu buryo bwiza bwo kugabanya ibyago byo kurwara iyi ndwara ya kanseri. Uburyo bwa kabiri, kwipimisha buri gihe. Kwipimisha hakoresheje uburyo bwa POP cyangwa se HPV test bishobora gutuma bavumbura impinduka mbere y'uko zihinduka kanseri. Kwirinda itabi. Itabi ryongera ibyago byo kurwara kanseri nyinshi, harimo n'iyi ngiyi y'inkondo y'umura. Icya kane, gukurikiza inama za muganga ku buzima bw'imyororokere. Ushobora kwibaza ngo ese iyi kanseri iravurwa? Yego. Iyo yabashije kuboneka hakiri kare, amahirwe yo kuvurwa aba ari menshi. Hari uburyo bugaragara abaganga bashobora gukoresha, harimo kubaga, gukoresha imirasire, imiti ya kanseri, cyangwa kuvanga ubwo buryo bwose bitewe n'icyiciro iyo ndwara igezeho. Abaganga bagira inama abantu ko kujya kwa muganga kare utarindiriye ko indwara ikomera ari byo byiza. Kanseri y'inkondo y'umura ni indwara ikomeye, ariko si urubanza rw'urupfu iyo imenyekanye hakiri kare. Niba uri umugore cyangwa se umugabo, cyangwa ukaba ufite mushiki wawe, umubyeyi, umwana wawe cyangwa inshuti yawe, ubashishikarize kwipimisha no kugisha inama muganga hakiri kare igihe habonetse ibimenyetso bidasanzwe. Kwifashisha inyandiko z'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima, basobanura ko kwikingiza no kwivuza hakiri kare bitanga amahirwe menshi yo kwirinda kanseri y'inkondo y'umura. Na International Agency for Research on Cancer, ishami ryiga kuri kanseri ku rwego mpuzamahanga,